Niba utarakora subscribe kuri Smart Maker TV Show wayikora tugakomeza kubana. Nyuma y'uko witwa Sengabo Jean Bosco uzwi ku izina rya Fata ku mavuta asomeye ibyaha akurikiranyweho akerekwa abo yagiye yibasira agakatirwa iminsi 30 y'agateganyo, bamwe muri bo batangiye kugaragariza urukiko ko bamuhaye imbabazi. Umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yandikiye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ibaruwa ikubiyemo imbabazi yahaye Sengabo Jean Bosco. Yashinjaga kumuharabika mu bihe bitandukanye yisunze umuyoboro we wa YouTube ndetse n'imbuga nkoranyambaga ze bwite. Yifashishije konti ya Instagram kuri wa gatatu tariki ya 6 Ugushyingo 2024, Mugisha Benjamin The Ben yagaragaje ko yahaye imbabazi Fata ku mavuta nubwo amagambo yamuvuzeho yasize ibikomere mu buzima bwe. Yongeraho ngo ndasenga ngo ugire umutima uciye bugufi kandi ufite amahoro. Yabwiraga Fata ku mavuta. The Ben witegura gukora igitaramo cye bwite ku itariki ya 2 Mutarama 2025, ariko kandi yarengejeho ko ubutabera bukwiye kuganza cyo kimwe n'imbabazi. Yungamo ati ndabizi ko twese twatsikira ariko tukongera tukabyuka. The Ben yavuze ko mu isengesho rye asaba Imana gufasha Fata ku mavuta akarekurwa, kandi yiringiye ko mu gihe kiri imbere amahoro azaba inganzamarumbo mu buzima bwa Fata ku mavuta. Ati Fata ku mavuta ndasenga ngo urekurwe, ndizera ko amahoro azaganza mu buzima bwawe ndetse n'ahazaza hawe. Mugisha Benjamin yavuze ko kuri we urukundo ruzahora rutsinda urwango. Ati urumuri ruzahora rutsinda umwijima. Reka twizere ko ubutabera n'imbabazi bijya bigira aho bihurira. Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben, ubu butumwa yanditse bwaherekejwe n'ibaruwa ye yandikiye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro agaragaza ko yatanze imbabazi kuri Fata ku mavuta. Iyi baruwa igomba gushyikirizwa umunyamategeko wa Fata ku mavuta Jean Pierre akayifashisha mu bujurire mu gihe umukiriya we yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Iyi baruwa kandi igomba gushyirwa muri sisitemu umunyamategeko akayifashisha nk'ikimenyetso cy'uko umwe mu barega Fata ku mavuta yatanze imbabazi. Mugisha Benjamin ufatwa nka kizigenza muri uru rubanza, nubwo harimo n'abandi batanze ibirego bagaragaza ko Fata ku mavuta yagiye abaharabika mu bihe bitandukanye binyuze mu biganiro yakoraga ku rubuga rwa YouTube 3D TV no ku rubuga rwe rwa X. Muri iyi baruwa ye irimo imyirondoro ye, irimo aho abarizwa muri iki gihe, maze akabwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ati nandikiye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mbamenyesha ko natanze imbabazi ku makosa yankoreye, nkaba nsaba ko Sengabo Jean Bosco uzwi ku izina rya Fata ku mavuta yarekurwa. Iyi baruwa kandi yashyizweho umukono na Noteri David. The Ben yari yatanze ibirego biri muri iyi dosiye. Icya mbere yagiraga ati tariki ya 7 Ukuboza 2024 agishyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ku Kimihurura. Yavuze ko Fata ku mavuta yifashishije urubuga rwe rwa X ndetse n'umuyoboro wa YouTube 3D TV Rwanda yanyujijeho ibiganiro n'inyandiko biharabika The Ben. Yavuze ko ibi biganiro yabikoze mu bihe bitandukanye kandi ko hose yari agamije kumuharabika. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwavuze ko bashingiye ku byo Fata ku mavuta yagiye avuga kuri The Ben twasanze yaragiye akoresha amagambo mabi agize ibyaha, kandi ubugenzacyaha bwasanze ibyo byaha bidakorerwa The Ben gusa, ahubwo twasanze harimo n'abandi yibasira barimo Meddy Bahati Makaca biyemeza kumukurikirana. Iperereza ryagaragaje ko Fata ku mavuta yagiye akora ibiganiro byinshi kuri The Ben, birimo ikiganiro cyagarutse ku bukwe bwe katazi kuririmba, ikiganiro yavuzemo ko The Ben yabuze amafaranga y'inkwano, ikiganiro yavuzemo ko The Ben yambara shene y'amabati n'ibindi. Umunyamategeko Fatikaramu Jean Paul wunganira Fata ku mavuta yabwiye Inyarwanda ko mu busanzwe iyo umuntu atanze imbabazi n'ubutabera bugira uko bubireba. Ati iyo umuntu atanze imbabazi ubutabera bugira inzira bubirebamo. Ushobora gutanga imbabazi, urukiko rwabisuzuma rukabisesengura rugasanga ari ngombwa, imbabazi zigatangwa. Nguwo The Ben umunyabigwi w'igihugu cy'u Rwanda mu muziki nyarwanda yahaye imbabazi Fata ku mavuta. Ibi hamwe n'ibindi byose byiza tugutegurira naha kuri Smart Maker TV Show. Nimba utarakora subscribe kuri Smart Maker TV Show wayikora tugakomeza kubana.